Kaweru Wikendi. Nkethikatho na Ntune Mutegeri bwega nontu bakona kanya kugwatanira nao nikiri Weru Wikendi thaa 3 bitagwa Ntinyari Kenywa cyane jamoja tukubanganirityo tukubona arwa kiri nteto cyetu Garato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mutetheri wa mubunge John Paul gwitetera na kuga baraba gutambia mantu jorongo ni andhu bao bagisiasa. Jacob Irerimbao kuga tekumenya gitumi kiama kia Jubilee gitera mwati gitia kurwera gitikia mbere no. Spikari Rais Ruto kuoneka kuromba bonene ndene miaka 3 ya utongeria bwawe. Tugatega kaumoga mpatho ya Rais Ruto na Rigathi Gachagua ndene ya miaka 3. Anko gwatogeni okairi Maureen Kirimi no monanirio mathithio utuko bwanarwa. Mutetheria wa mubunge wa Gembe South Peter Munene na kanite mantu jaria akugaga kurikirwa ndi andhu bawe na ba mubunge mwirigi bagisiasa. Agitetera Munene augite nteto iri gutambwa kumukonia na kinya gukona mubunge ojo na kigina gya kuma kiri munini Rais ni mantu jorongo na jatina uma kinya buri konde gugite gute muntu warara iterete bakania kana kinya kuruma. Popo ijite nyuma ya bamo bakari bantere kumira na kubapita Munene nethiritwe kinya kibameneria na atikubangania metho. Dennis Mugendi na Kinya. Boko nkwenda kwenda kurombete onde sasawa na ara Mheshimiwa John Paul ambekete ngoma kwenda ngimutethia na itara kinya ndaibu kurombete no ndombe kia MP no ndombe kia president no ndombe kia senator no ndombe kia human rep no ndombe kia MCA no ndo otete kithimi na nyuma ya muntu. Imutetherio mubunge John Paul mwirigita we Peter Munene ari na ramare yawe gucokeria karibare barasumiri kumumeneria bakiwa no rumana ta mwenji mutemo thako nthuka ba Munene yesima no mano roko lo Munene kinya akuru aracio ka paroti na icokio riawe kiribo ariuga ni urongo bwa kimaguta na andu ya gisiasa bali nayo. Bwana Mugendi onde kijana ndi kijana ndi mtu dignity yake ndi mtu ene heshima yawe ndi mtu wonoki ama full member wa kanisa ndi mukiri Murungu otentu kinyemwe ndaomba kwethera nkiuma mawa benami na barabara betankiruma muntu mwethe ondati mana muntu ngaruma onteka ndi muntu ondo indrone Moses aimbeta we Peter Munene ate heshima aomba kwethera ati mana muntu mwethe akaruma ati mana ndaka karuma o muticokerwa eko ndene katiba ya Kenya ne mba kwethera kethi atwara muntu atubatu etimana judge utomba kwethera ruare oge watu otheri weta we kondene na kitha kwe muntu nyo mondo mbako ngika ndene nkenda mwe muntu ombe kwethera akiumira au mena evidence yake au mbe kwethera akeya au inda amwekira ndene kana tanto betu au mbe kwethera uwe kuinda amwekira ndene na ona ngoma kwethera nkiumbira botha kekira ndene Moses te muntu ondukia kwa Moses ni baba Moses ena miaka mingi sana, miaka 40 plus. Unandikana ka miaka 26. Batu yakari banture kelule tutaibwa Peter Munene akirumana ateturumana atwete simare nene no toteya na ndebere ringi John Paul atena kanya kau mbise kuthwaniria anto be Gembe South na kwethira MCA akwa incompetent na bote na karenthe twere ndio mugaria nthi twere ndio mwetia kiongo na gumeana aterere na alama ikiongo yo morita etene gyo MCA agicokio kiegie mbesire cia sangirwe ndiungene ya munini wa rais Kithure Kindiki. As we are speaking mbesira thaini kumba kwetha yekirwa o muntu abonga muntu ware kyanini ara ote muntu kinyomwe
mutumba gwithira ayekirwa mbeca ira. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Ntureni ya Gitura, Yembe South, County ya Meru. Jacob Ireri Mbaure ni mukiamu wa kiama kia Jubilee ugite atiramukira tigiti ya kumwitikira kuruira gite kia ubungi bwa Mbeere North agitariria kinya gutuora mukania kuruira gite kia ububu jitondi ya siasa mwanya gicibone kiu bonanitia kwibanga bagietera kithurano kinini. Mbau no tariria nethirito akiaranira mutongero wa kiama kia Uhuru Kenyatta na namwikirira wira ni ati akarura gite kiu kia ubungi. Rita Mwaniki na Chekinya. Jacob Ireri Mbao ni ugite niwe urarugama kithurano kinini kia gicigo mbunge kia Mbeere Iguru na kiama kia Jubilee. Ino ni vuva ya memba amwe a kiama giki gukorwa makiuga ati kiama gitirarugamia muteti wa guonthe gicigo mbunge giki. Tumeongea na mkubwa wangu ambaye ni Uhuru, tumeongea direct na akasema Mbao, niko na wewe, sahau yale Pauline amesema, na hiyo ndio hali yangu. Guku akionekaga ari na mwirigiriro munene ati ni ukuvewa certificate ya nomination ya kiama kuona ti muveyo nginyagia riu. Ninaelewa ya kwamba kuna kuahirisha kwingi na kuna mambo ya kindani ambayo yamezuia niipate, lakini chama kimeweka mikakati na kupanga. Mwenari wake treasurer wa kiama giki thiini wa kaunti ya Embu ni Wenyaga Ndekere arauga wakorwo kiama gigakorwa na murugamo wingi gigakorwa gikimera kuvitukirira wabici yao. Boguo rira turegua kuri mundu okuga ati Jubilee ndiko tuma mundu athia kaboranire giti kia Mbeere North by election, particularly Mheshimiwa Mbao. Review tutiretekania na uguo until ginya kavinda karia angikorwa ni gugatuika patent quotas ni macenjeti uguo ni magatwira turi secretariat ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Serikali ya Rais Ruto ekarikana nuntu wa mantu kathomba bumwe buri urombi bunene kwa miaka ithatu ira ithiritwo igitongeria. Serikali ya Kenya Kwanza nionekete kuromba marandu na njira nene untu nandi bwitisa na mbere gukiria randu rira Kenya kurandurwa bubu kario u baba ingini bonekete kumeneria urombi bubu bakiwa kuthukia burumbeche iji ite kuonekana regulator. Anthony Kathenya ari na rugono ruru. And listening keenly to the people of Kenya who have said loudly. Imia mendekithia marais William Ruto nyuma guteja ni musodo akigino mwaka muthiru yale kunyo tumiri bwa kigina kiritengo nkura ni thirikari. Mendekithia mla moniro obisi ya mwekuru rais kinyilo kigina ila mwana obisi ya mwekuru munini wa rais kunyiwa guku gwa kigina kukithithika kirindwa nkura ni thirikari ila mwana garo ya rais obisi ya munini wa rais na ministry nkura ni thirikari. Aidha mendekithia mama rais William Ruto matajuke kagita kanene na nyuma maandamano majenzi kuthira no kiri gusokera na rais William Ruto kuthondeka thirikari njeru na mutongero kiama kia ODM Raila Odinga. Thirikari rais William Ruto nionekanite gusokera kirwiti na mbere bwa thirikari bula bwa leo kabere. Tulikubaliana na Raila Amolo Odinga ya kwamba Kenya ni ya muhimu. Thirikari nionekanite gutumira kigina kingi giutate na bula rais William Ruto endekithietie kiri mwako juturu wa kigina garu ya rais na ile munini wae ni John Tempongeri ya kigina kine kidija kiri wa kibojeru bwa garu ino. These physical infrastructures are now very old and they require constant improvement, restoration and maintenance. Ona nyimia rais William Ruto gutejeneria rambe jako thambesa bobo taingo kagita kanene Kasongo yeye babali nangai. Rais William Ruto agisoka kuthambesa kanisani na mpako mde rais William Ruto ethirito akinengana mamilioni mambesa kanisani. Mimi nataka niwaulize nyinyi mkiona tumeanza siasa sasa watu mwambie tulize boli mambo bado
siasa bado. Hii ni mambo ya maendeleo. Munini wa rais na Profesa Kithure Kindiki nionekanite akithithia na mbere misemo ni gukiria Kenya kurethire twakinenkana mbeca nyingi. Unaongea hivyo ukiwa nani? Hii Kenya kweli ni yako? Hii Kenya ni ya Wakenya. Rais William Ruto okagita kanonekanite kuongera thakilila bae ona nyume kunenkanira wirane bakubanyia na okagita kamubangane munene wa kigina kia thirikari Margaret Nyakango ni athiritwa kithura atigaruni ya rais ithiritwa gitumia kigina kia milioni 2.6 kuthithia printing. We commit the plans and the agendas that we have for the people of Kenya to your good hand. Nyume ya maandamano majenzi gukinyamuthia mwaka muthiru, Rais William Ruto nionekane kunyia ndionga jiae ende nyume ya Amerika thomba. Rais William Ruto niacokere ndionga ino na kuthina mbere na ndionga jiae janja ya Kenya. Ndionga ile jithiritwe gitumira mamilioni ma mbeca kuma muji munene Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua batwire bare achore kwa kagitano chore bubu warika nkuru kinyume ya Ruto kugweta Gachagua ta munini wawe kiri ruiro rwa kuroira giti kia urais kiri kithurano na kithiru gutaro guku kuoneka kinya kurikithio chore bwa nkuruki indi kinya batathiririe kibindi kia oke miaka 5 na bare ba boneka chore bwa bwitonya ruku rura rwaturire burunyungweje na unthu kujura gatagati kao Raila Odinga akiona kanya gotonya methene Rais Ruto na baire ba gutweka chore banene nwe Gachagua akigarukana gutweka munthu bubu wakarikire kinya kethera Rais Ruto kagitenega kampeni nekirite wira ne atagakaria munini wawe ontonekete atiingitie werune Finasimana na kumulikana ndene uchore na muthejo chore bobairi baba. Mbere ya kithurano kia mwaka 2022 Rais Ruto kaitene kauwa munini wa rais na igikenetire mweti ya eleti ya thatu akitarira kiawe atitikiria nende uragatwika munini wokie ethira Kenya marakwa kana kinya kuminwa. I want to tell you that I will not allow, for example, my running mate or my deputy president to be humiliated by junior staff. I would not want a situation where clear responsibility. In fact, I have said it as much. Ruto ethira nindi akiona kanya kauchalo raringitwika munini wokie kithurano kiu ethira akioka kianjara ya Rigathi Gachagua gutwika munini wokie. Present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend Rigathi Gachagua. Uchorebo bailiva bonekane ndi witana mbere goya indi ati ne manto yambiriria ukiridana. Nyuma ya maandamano yandukimbere ni bojenzi mwaka muthiru Gachagua oneka kumira werune na kolotaru angiro ndikeri ni National Intelligence Service nekira wire ni bobatairire Rais Ruto uma. How did we get here? We were just elected the other day as a very popular government. Where did the rain begin to beat us? The president has now agreed that we need to listen to the people. And I sympathize with my boss, President William Ruto, because this information was not available to him. I want to say that Nordin Haji must take responsibility for the deaths that occurred. He must take responsibility for the mayhem. He must take responsibility for failing President William Ruto. He must take responsibility for failing the government of the Republic of Kenya. He must take responsibility for failing the Kenyan nation. Ontobu bukionekana ndi werune yakakwina mpadu atika rais na Gachagua. Chakacho yu Rais Ruto ethira kibuta Minister Bonde indi atia Prime Cabinet Secretary na munini wokie Gachagua kinyawe atiwa. Nyuma ya ntukuinkai Rais Ruto arachoka kaboneka minister na aratia bamuome na bobo atire kinyana ochala bamwe bazimyo kirekanjo ye kiama minister. Bu wakareka mweri omwanja mweri wenana
mubunge Mwengi Mutuse ethiraika kiarwariarwa kwebilia gitine munini wa rais Rigathi Gachagua ontobora nindi waingi beterete kinya kona rais Ruto akimuthetera indi Ruto kinoki ariarwa ethira rugita na mbere na mudiene kinya nyuma yekia kwithira kimatuka kwa chibitari ari umwachie Rigathi Gachagua akiumaruka chibitari ataumarukire ya munini wa rais ende umarukire ya mukenya wa withire. His Excellency Rigathi Gachagua AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua AGH ceases to hold office. Unfortunate that when I was here in hospital, my brother and friend, President William Ruto, ordered for the withdrawal of my security from the hospital here. I've been here alone without a single officer. Yayombe Rais Ruto atoneka ukiria kiara kana kinya mugambo yokie kuthetera Rigathi Gachagua kana kinya kuria bunge barekanenwe. Raila Amolo Odinga uramende wari mundu wa Rais Ruto na kinya Rigathi Gachagua kaitaka campaign oneka kuya burume dene na kuambiria kurianiria na Rais Ruto amwe na munini wokie Professor Kithure Kindiki. Bukionekani urongo theri bura Rais Ruto ethirite akiwa umbere atetikiria nende munini wokiethira kithangika kwa ontone kireti kuthangi kwake ende kinyana akirire mwankebelwa obichine. I want to tell you that I will not allow, for example, my running mate or my deputy president to be humiliated by junior staff. I would not want a situation where clear responsibility. In fact, I have said it as much. Mkurikani oringi Rais William Samoei Ruto kaita kawathani bo kibindi kebieleke Uhuru Kenyatta kinyawe nonekete kwangai kobukana ende kaita ne kauka Uhuru Ruto atebelwome. Phineas Imana waru wikendi. Msio wodi Antima West Patrick Tururu atithoko kairibo ni nyuma yewe kubunga mpengo chia Rwendo na munyanya wa Roslyn tukana arua ni mambura jara jaimberi ni atongeria kathomba bare MCA bambunge county ya Meru abunge na siasa bangi mwanya mutuke kare atitigi nyuma mambure nejaja na natuthuranirite report ije. Ni ugwatinda murano nejwa MC wa Antima East Patrick Kadhuri Mantururu na mwenda wawe Rosemary Kinyamuthoni kanise na MCK Kenginyo. Na ndi MCA Ntururu magarukite thokone nethirite gikunura mwiki kuona kethira ni umani we mwendo wawe ume ugakaro muno mbije n'ugwendo karo nokanga we ndi wendo ababo baire bethira bakinywa mumajwa kuga bakujukania na njira ya murano na bakethira bagikana iratora murungo ugite na njira ya kwenda naga gwikana ira na kwithira bakiathukana na bangi bonthe bakara na yebonka bende nentukwira bagakaranthe je ogwa ne unkathia ketha ni gukathithagia Neunkadithagia kira kithingatire na ndene mecietio ya kugora bagaturanagia kirinja yao ta mukuru na mwekuru na tonto boingo kwa mucheto jwakwa jwama na ura bacitaniria na kurikania na untu bora bajukaniria bakajukania kinya imata bila bete kuyukia ndiuga ntu ba Temelo na jamurungu daene ichi. Tumata twethira tukiretwa twaromberwa na endwa baba bethira bagikanira twarene twao tanjira ya kwithira bakionania kurikithia wendo takundu kina kimata giki ikwithirwa ni rwano rawirane buratwarikana gwe nandi nani yitwa murungu baba naramutana narakirundu mutheru Amen. Amen. Ugeni amen. Baringirawe.
kanyana ndene kamwiki na mwikane kwithira bakene nkanira miario mithongi kireunge. You are my person, you are my partner, you are my peace. I'll spend my life earning your trust and your love. My prayer is to be your best friend, grow old with you, and have you as my proverb, 31 woman. I love you, Ki. Mudiene mbere ya ntumiri bethira bagikira kirore baruga cia kuonania bakugurana uria kwagirite na njira ya kanisa. Umaka inginyo ntima West gicigo mbunge kia North nke report rateto cia weru weekendi ria kwarietwa ni Mutuge Kare. Congratulations Kiri Mr. and Mrs. Patrick Ntururu. Atumarukiani nini toacho kera ni musafara jwalea premium na tangazaji Bawero FM radio dhirito jokidhithi kantere chalare ntukia narua uga kurikirwa ninyume kagitagate kuraja. Hamwezeni wait? Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Nunua flavor pata mita. Nunua 300 ml Coke, Fanta, Sprite, Crest, Stoney au Novida. Cheki pekelea yellow utume code kwa 40111. Shinda bundles, instant cash ama uwe the next millionaire. This promotion is a game of chance. Terms and conditions apply. Please play responsibly. Toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa. Njaya kuyo dhongi botengana nuna bongi kinyabure ku aja meru. Njona haruwa toko dhongo miana magurija te kuinyeria mubuko joa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa. Turi kudhongo mia muankanthi guroyo onde yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya idhatu. Na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro. Na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
butindi yengiana kamusere Inyaju tuenaju Juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Ibwaga non tubagwetana mbera kurumira ntitoche tutugicokera igembe na ntura ingeni bakenerete nkima ya Mutujwa Lea Bubu ni nyuma ya tangazaji ba Weru TV na Weru FM magwatanite na kampuni ya Mutujwa gukinyantereu rabatarire mawega nkabo ja Mutujwa na bo mashabiki bakioneka kujukenera bo kala. Nicholas Chabare ari na rugono ruru Urere more ogwa rwembo na kuthikiria more kinyagwa amutu ogwa nkima agwa Alea Premium oraba kuthiorokete ntugo ya munthe bagwatanirite kampuni ya Alea Premium na kampuni ya utangazaji ya Weru TV na Weru FM na kuthioroka ataoni ya kianja ya amwe na yare kuthina mbeno kathiria mutu ojo tujue na bei hii mbega na yue dukene sionde duka sieto tuajirite kuma Meru yonte kuma Kanini Haraka Samamilas na Hema Stores Kamkuchi na duka yondere ya kwinagwe wiroreri Mutujwa ya kwinagwe na itakuboria bo onje Mutujwa topu ipo rabo yothongi. Tumewaletea offers kadhaa na kuwaelezea zaidi kwa hii roadshow juu ya unga wetu. Unga wetu iko na quality na pia price yake iko affordable na tuko na offers kadhaa. Tuko nazo tunaendelea mutu na kilo imwe Mutujwa mpempe jura ni Lea Premium Soft and Maize Meal kilo jetu tukaendelea na shilingi 160 kilo imwe ni 85 na nkuruki waigurira kilo 5 ukaigwa kwaigurira na shilingi 100 kwa hivyo no kuona na njire nkwe ya mubango jwandiria tuthonkume ndi kuthonkume kuri ne umite na gweka kamuthitho no tuiche ja chingene ugachorea mbire no ririkiria na so ni guchokia nkatho kiri bara bonde matwatenga
na ro ntuko ya narua kadho kire Lea Premium kana new palea Millers no to bawete kia Wero TV na Wero FM kulitaniria ngwe na base na ntomerere romba kire aringi biashara baubange wathero au nawe na nkuma wenda yomba kwethera twetambia turi ao kenda tukomba kwethera tukiwatanira ta Wero FM na ta Wero TV wakisha kinyaowe ngoya kule kuma mundune ekeya werune mutugwe na maguri makwendera akira muntu na munonkorokiwe na mure omonene na ende antoba kiuriba dinambe na kuatira mutuojo. Kitu ambayo sahi kama kampuni tunapangia na ambayo ni mpya ni unga wa ngano ambayo imekuja kwa bei ya chini, lakini chapati zake ni soft na ni rahisi kukanda, ni rahisi kutengeneza, wapishi wamezikubali. Ambacho tungewahimiza ni mjaribu unga wetu juu ya bei yake na juu ya quality yake. Mutu wetu ni yo mudonki ya quality ya goro magorine ya ande goro mono na ya konganira muguko yaku na batu tu interacta na shabiki betu gitere ondema ni nkume ndongi muno iri tambite ndene ya matura jetu na ntuko ya narua rugendo rotu twambiririe kuma ntere cheke anja yetu ikia mwago nao na ndika gite na gaga turi karika ya ntere chia rale market ero twamukirwa na gite ogi kinene sana na weirubo bwinge muno na mutu twendie ko winge muno Kumalare Gibenoth Betan Class Chabari Murandi joruji rwangurumwa gishugone mbunge kya North Imenti joambiririe nkurukia miaka 40 thiri-ini murandi turajo kuguna nkurukia anto magana zairi za 50 bonthe bakenyo kuma kiri murandi juju amwe na bo baba ingene bethirito bakinyirikane kuingia kwa anto bara bonthe bakunywa ruji kuma kiri murandi juju Kiaria na memba bagikundi kia ruye ga kumbo ntere chia ngurumo na gisho bunge kia North Imenti Dr. Patrick Kibuchano mabara bakoromba gitike mu bunge gisho bunge giki arombete thirikari gutigira ni kuthirikiria mirandi teno kende kathi na mbere na kuguna mwingi anto ndene North Imenti roje rwa ruingi ruthi thwit community teoma tuja twingwa tukathithia roje tukekira pipe tukathithia everything ore nkoria thirikari thithia ethe thirikari county national government through the Minister of Water ibatethereria nyabo beje tonto ni onjera ke gutethereria wananchi bo safa batina mbeca ya wananchi na wetha sibitari wananchi no wikia mwana skuru wananchi no wina kundi na manto kansa jaja tura miru na very serious na ndi government ni bwiri ko jatethereria at least gekire nyanto roji nyapo epito kugura tutegeda twigura mbuga mbese hii irengeda gita yutetheria hii kintu kingi na ndi government ni nyatetheria itetheria antu betu na kintu bomba uratumba ko empower antu bangurumo ikwitha bena roji rwago batethia kurema into bibiao na gitumi tukuga empowerment ya antu betu ikenda bati tegeme antu bonga biti tegeme munda yetu ifatari ndora tubiri kuthithi kwitha bena roji bakaenda interview bageta kwenda yatu Amiru town kakoromone tikuraja kumaja uju nara bakera na bonke maba murandi ujo bara bakuminikite na mebaibuira ko bairete roji baugite bagatete kabonene bakiure kinya thirikari kuthungira giuntu tagiki rambere raro ambiriti 1978 twari na member 47 raiti na gatega kuma miaka iyo yonde kuma 1978 kwizirira naja imithi miaka nkurukia miaka 40 na patu buru itogeretie ningucokiria mwashimo nkatho nyingi muno ki pipe ya twendire pipe cia inchi imwe pipe inchi imwe cia kunda yanto 10 na ro tokinya memba nkurukia 300 kunga cokiria mwashimo nkatho muno nento bokomba gutu support na inkona ki pipe rio mba guturetera ntuko ya narua ikomba gututethereria nikenda tugakusha roje na mbere turite thina muno nonto kuma baruguru kwina maboka itibatiromba gukinyiro iroje ende natutethetie natuete pipe inkuromba kinya thirikari tonto nya intekine to kwenda kwitha kwina enlargement ya mebaibo ya inchi 12 kenda no turuji rute karuri ruji hui project ya irrigation na ndikire ruji rukaja kuongerwa ndeje karaja kanani ke reporter Weru Weekend mbeta wa John Thiga Nyuri nkuma Meru na Kenya kamanoto tumwari gorogoro narakinyire mukawene jwa Shaki Gardens Riru nara Meru boneketa kumira kwa wingi kwambararia ruthio Meru ao omea Meru rimbaruru irukureta amwe muno Ameru omea county ya Meru nara Meru bakoneka kumira bunene bojuri weru na kinya wendo bobwinge
Rais Ruto ntukanarwa na atirimene na arimu garune yawe ya Nairobi nĩararĩtie mĩbango ya kwagĩrithia kithomo na Kenya gũtigĩrĩra into migomo nibo gukinya muthia kenda kithomo kĩagĩra nangi na Rigathi Gachagua nonekete gwĩtana mbere kumenyerera thirikari ya Kenya Kwanza na muno Rais Ruto akimũringithania na ungumania. Ukari ntuko ya arimu gukinya garune Rais gũtirimana na Rais Ruto. Rais akijokia kanya gukatha arimu ni ugwati mbaru kiri gukinyaniria mutaratara wa CBC. CBC now has more clarity than it ever had. The transition of our kids is now clear, and I want to thank you for supporting that sector. Na nkuruki gwetikanira na thirikari gutina maandamano ja gukujirwa. Congratulations for signing a CBA with the Teachers Service Commission. I know there are many people who are not happy because there was no demonstration. You know? Wengi wanashangaa ati CBA imekuwa signed. How? Mbona sufuria haijapelekwa kwa barabara? Mbona hakuna maandamano? Mbona you know? Najoketia kanya gochoke biure birito bige kigina ke thirikari kiri maskuru na chomba capitation. On this capitation, our primary school section, both union and association, have said it correctly. At the moment, we are not meeting the 2,238 per student. We are sending about 1,400 per student. We must, live up to what was recommended by the Presidential Working Party. Neongerekano wingi na mutongero wa DCP na ringeta rumbo rwa Ntam Kirimara. Arionekete kuria karibare na kiwende baringe kura na umewona twakinya kiri ithurano bya 2027. Huyu William Ruto jana aliita watu 6,000 kutoka Murang'a pale Ikulu, akawapatia kila mtu 10,000 atuwampigie kura. Munaweza pigia Kasongo kura? Munaweza mpigia? Munaweza mpigia? Huyu Kasongo nilisema hatuwezi zika dofu na pembe. Hii pesa ya siasa haina risiti na haina deni. Watu wakule pesa ya Kasongo lakini wasiuze roho yao. Kasongo anyolewe pesa ile yote yako naye. Kasongo anyolewe asinyolewe. Gachagua na ugite bamenyete njaru ya Rais Ruto gutumira siasa kuthondeka tubia matonini tokwaragania kura. Unajua huyu Kasongo anafikiria ni mwerevu sana. Sasa amejua tuko na chama chetu cha GDCP. Na anajua kuna mtu anaweza chaguliwa na UDA. UDA ni kahwilubaro ya yellow. Ametengeneza tuhwilubaro ingine ya blue, ya red, ya green. Nyinyi mtakubali wheelbarrow? Hata hapa Murang'a amemwambia vijana wengine hapa watengeneza kahwilubaro, watu wajifiche hapo
wanajifanya hawataki Kasongo, lakini ni watu ya Kasongo na ni wheelbarrow ya Kasongo. Mtakubali watu ya Murang'a? Atrejone Kasongo. Mutujwa Nice Extra Premium ni juona ni tio chamba nyuma ya gutigwa na guchinda kiri machindano ja utuko bagukira na aruaja mutujura jo gutamba bo kadhaja ndigorone akaririo chindibu mwerekero wa kambuni ji Charles Mkombozi no ni tio kenero chindibu gichokiria nkatho customer wao na kuga batibari ngandigoro. Obviously, this particular award goes to a real estate company that has set the industry benchmark for efficiency, reliability, and exceptional customer care. My heartfelt gratitude to East Africa Star Brand Council for recognizing our handwork and awarding us fastest growing premium maize flour brand in Kenya. To my incredible team at Mwea Digital City, this award is testimony to your dedication, creativity, and resilience. Thank you for your tireless effort. I am deeply grateful to DTB Bank for their big support. Your partnership has been instrumental in our growth. Thank you so much. To our esteemed customers, thank you for trusting us and walking this journey with us. Your loyalty and support means a lot to us. Nikki Marisia, unga ni nice. Nice Extra Premium. Nice na nice all the time. It is nice. Thank you. May God bless you all. Asante sana. Muthejo antusona njire ndi kungochokere nkatho cha mwanya mutegeri no tubakona kanya kuguhatanira na unitana mbere ukenera mibango ya TV nyuma kagitagate kuraja ni mubango jwa gwatukanga ureterini Karimi County. Bitagwantinyari kinywa munaniria wa Mathivio.